Joel tete paddy oda kuya no ono so e dia ba betu dwa se de nti o mani abere so mbeti atuan ene se ebra physician bi onye bone na so no ye de no kogina mmeremu echi no e ya de na atete pa efi se ye mu wo mo ne sai nti e na o mani abere ye so mbese o mutu atuan efi se Ghana hanum se no de o mo ehunu ne se wote atuan eno ne kasa Ghana mampani ene eye health for no omote Ministry of Health for no omote ene ne kasa omote ase eno nti ena omani abere ye pa se ombeti se atuan se ne be ya de sefata omu se o se edema omu ene die ene obu a o se edema omu no ye de ne nyina ebe mo omu efi se tete omu ye pa nti no omode ade sirewe eto Ghana Health Service enim se omunye bibi emfamfa ho efi se eha omu abusia aha ena mede apomudi kase no ebesi me ameje bre edebesom wo medin afia eje wa kwode madam nyina asia mammo ni tie ni hwa enyado ohene yire maame akua yeboa esiama oto ade aka eso afia je wa kwode ye nana se papa de sefata ye wose ye hu efa ya pomude hu nsem no ena wode amaye no na mesro okwa ya asabia bi abai monye strike for na semmo mo nurse for no physicians for no dem mom so cop be ni yes mo ko strike am so for ni tremu ahwa overseas yeah ko strike Dr. Blessed Foster I share yen kama panti no misro ya ma enkoto ho kora mpontwene wo de bomode ahwa overseas alpha radio nchen ho na oso ye chinyefo na yade bia ha wache ne de ya ye ba beka ho asem ene de no ho se obi wa arthritis ana se ahototo yade na se oben wo a ho na be ho se wa ya wa ankasa ene adeso a ankasa yade a eso se nipa kro no na wa wo ne ho nso no ho mframa ebe fa Misrael 21st clinic ene wasa wodi wani ekre na kumase ase no ehwa overseas kumase ena ye wo sanso ena sunyane ubetimi enwe ye original hospital first gate no opposite ho abia ATM no esie no be ho ye enkranza nso no ye ne Presby Bank no ena edi enhwe ni mu sanso na takra de sehwejabo so sehwedebi so kaso obom road ho ene emiamia hodo na brepem no ye beka won ho nsem de acho na wode wani akire mu wo ho na watimi akwaji wayaresa obo asenso no ye wo court junction obo asene kumase kwantempo no so na ho ena ye wo 0540 311 311 0540 311 311 Mr. Eya na wa freye na ye ne wo atwetwe enkomo doc ene ye say ye kan asema de afa arthritis ho ahotutuo na me de me ho obi ya na omufie no eben yen na ebasa akura mpo na kwada no je se yetime de entomago echechire no wintin na nkase no tese o ye de niema hehye ne ho ma yes also awode no ope heat ne yesa de ade achechire ne nan na aposo nje se de ade achechire na ya tam no de aboye buse yansa na ewo ho a tam no asa afiri ho na enefa ye wura mu ye kasa arthritis ya de na mepacho ye de ba de a okay enti said ye kan ye no ba medical ya chia atiefo ne ahwefo nyina Sompa FM and Sompa TV and over the 20 affiliate radio stations are brain no mutime fire program live na say and said ye kan ye kasa arthritis ya hotutuo enti ebetime awoke wo baby a na baby a ye kasa ahotutuo na ya na different from say bia obi anya general body pains but when they ahotutuo na ye kan ye waposo enti baby a na dompe ana say bia joint bi joint na esi no ho no say wote say ya na ana say wote ya obi wo ho no ma eno na ye frɛ no arthritis enti ya obi a okay e wo mostly no ye joint ya poso na area na de be na de sa ya no eba okay enti the year kan say arthritis no broad ankasa that say ye nyenya other sub conditions be the ewo but the back say pa no say ye wo
joint na ankasa no yɛmfa no sɛ yɛwɔ cushion na ankasa. Okay. Yɛmfa no sɛ cushion. Na sɛ wo sɛ woku aboa a. Woku aboa ya ade agregre obi ɛwɔ ne dompe no sɛ baabi a dompe na na sɛ ne joint ehyiehia. No. Obon sɛ ya na yɛ gregre usa. Mostly na ya na yɛfrɛ cartilage no. Okay. Na ɛno no ɛbɔ ban sɛ de ɛbɛyɛ dompe anaasɛ joint bi entimi ensi. Sɛ wo dompe no ehia na sɛ esisi so a akwakoyɛ sɛ bi a okura cycle anaasɛ car anaasɛ bibi sɛ o brake no ɛrepɛ ɛbɛhyɛ se atwi wo tire no. Nti nyankopɔn ayɛ ne sɛ ɛfa sɛ cartilage anaasɛ cushion ɛda mfimfini sɛ de ɛbɛyɛ adompe ne ntimi nsi dompe no so. Na sɛ adwuma den anaasɛ bi a yɛkɔ ba nanteɛ ne bi a enyi nti no etimi ma sɛ cartilage a yɛka ho asɛm etimi we. Okay. Anaasɛ etimi ebi wɔ hɔ kora na ne deɛ kora etimi yɛ de epia efiri so. Okay. Especially nso ɔmo yɛ sports ne ɔmo ebi ɔmo tu mirika anaasɛ obi wɔ hɔ kora na ɔbo sɛ na wahwe ase. No na so etimi yɛ de eslepe kakra. Nti sɛ eslepe anaasɛ pushi kakra na obo sɛ na afei de ama dompe na etimi akwa da kosi sɛ dompe ne so. Okay. Na afei de yawa ankasa yɛ de eba. Nti ne major cause pa say cushion na ye cartilage no what in between o bone na say o joint no say every a no na ya na etime de say ahoya ye da ba na won say ne kan say ebetimi aba ba bi bebre ento won say se hwe ye nsa ba kon a won say joint ye wo bone wo ho no ma etime ye de hia say ebi hwe ye abati a etime ye de hia se hwe ye nkotodwa etime ehia na say ye hwe ye na so ba bia na ni nyina ba bia na bone na say joint etime ye de emiti no ya o etime ye de eba enti no obia ne de na arthritis ne so no ye o mu ahoro a ye be komu na ansa na wo be hu se bia baby a beto bia nso no at times nso ya na wo ni na de ne course nso ade beba no nso etimi nso ebenya ne din foforo enti se ye mfansi ye yise bia o cartilage no ebewewe na ye mfansi ye wo ade ya na esan ede se ya iba ye wo bi o ho no wa hotutu anasa hotutu ya ye wo no so wano ma dro sa enko but ene bebubo enuane bi so a se arthritis wo ho na se wa enja ya enko da ebeye lifestyle condition bi a ebe kan ho na be kan ho because ye wo enuane bi a ye di a enuane bi wo mu ankasa anase wo chemical substances bi friend uric acid na say uric acid ya ankasa ni pedua na ankasa na bi wo mu ewo ye mu dada enti se wudi nuane bi a amfa say ye purine diet na say purine diet na no so na e produce more uric acid Sompa enti ade a beans e produce more uric acid and a milk and a egg and a energy drinks and the last one crown so ya ensesawa na say amane amane na sense sawa enti on say the bia na cancer say woto ye fansu mu na mu na ya na ye den say wo wi bia na wo beti say bia wa fon ma kawo ba on say amane da ho no ma na sense sawa eche kakra o we kakra bon say na wa fon ma ye da kawo because of that uric acid there they wo no it is an tutu wo so na say wo pa amane na sense sawa wo enja ya enkoda dokono de enka ho say dokono nso dia to da bia wa fon ma kawo ne banku amole on say no ne de ya na ye mfa say undergo fermentation da ho che na say eburu a it say ade bia na undergo fermentation bia na say fermentation the brew na obon say be ye highly acidic enti say no man nyina ne say no so ade a eno so betimi ade apron enti e kan say nuane we no say udi a e build more acid ankasa e wo homogeneous na de tie ne say acid no ebe collect na fe di aba settle wo o joint no ba bia dompe dompe ni hia na ye fancy ye wo we bi synovial membrane bia eno no ye fluid ankasa e wo
enti so obi ho no ma e ho ne kotodwe ni time ho no na afi dia akotwe oso akotwe nso aye den afri mu nso agina ne kotodwe nso agina ne kotodwe mu enti nso ni nya agina okotodwe ni mu a on say mostly na say uric acid ne settle more ankasa wo joint ni mu e ho na tena pa etena then na afi dia ahyase ewewe o cartilage na ye ka ho asem gregre no doko no ne de aya na ese fufo na se dompe na no na aya na ye mremrem na ase chim utimi ka na mremrem mo de on se dompe na ankasa no ofa dompe na ano no ese kotodwa ayi de ese kotodwa on se e ho no ya na ano na ye style bi on se e hye bibi mu enti sa no ho ya na no so hye bibi mu se fufo kakra bi na egregre wo ay very white pa enti no na ya na egregre wo no no na ye cartilage e kasa no obi nso so ye se bia sa dompe na ya na chimom na ye de wo ka mremrem enya no yemom de sa dompe ni hyem na eno ho aye white ya sometimes ya na ho otro sa wo horo a yes enti no na nkasa na ye cartilage no na ba bia ye de no dompe bi eti before na fanso obenya sare no kra na bi ho ma onse fanse bi akokọ tabu onse se o bum mienu se ya ha to onse medal no emfinfin no ba bi a wo bu ne pone so no aye ho no na cartilage no aye ka ho asem ye de ewo sure edi se ne be ye na dompe ni ntimi nsi so enti se ye hwe ye image na eno no the cartilage na ankasa na da dompe no eso no okay there is a blue color there is a blue color no eno na ye de eda so no enti un se eno free ho no pe dompe ne ba be si dompe ne so enti yemfa ne se the more na udi nioma eye more of acidic no e be settle ankata ewo infinfin say na afede the more na emre kwa nimu no na ewewe cartilage no it we sometime no dompe ni ba be si dompe ni so and say dompe ni si so a depend sa na be de be ba ya nko na e na hye no so se bebre na ya na obi wo ho no mo se o emphasize si ni dompe no awewe nti o take ni o ma say na afede odi more meat odi enamo se de be ya o si dinamo se de be ya be nya calcium maybe di kusua mo ne we se ne be ya obenya more calcium nso bi o mo se ne awe de a ene aseminya we na nam awe mo a asamba the chance of cartilage ni nya we offer intimi nsan germinate eti the more ni mo ma wo san we meat ni more no eno nso ye we no prone say because more meat na ankasa be ma uric acid no akosoro enti na ade mo ma waye wadwin say wudi si ho kwan no na no ni mo mu san de esan worsen condition no enti no we mu ne nioma etimi de say fa courses yi we ni courses a etimi de arthritis here kan wa asem ye ba Ebusia for joining was Sompa TV ne Sumoti TV decoder no any Facebook Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1 obetimi asa akọ 21st clinic and our sciatica research and treatment center ni nyina no Facebook YouTube no Sompa TV and our 21st TV won so betimi ahwe live ho na yesi ye kwa akọ brewo so ye Sompa fe obi a yese ye cartridge ye gregre no awibinti no ye se we nam no na sa ya de no so kola wo ye kola fe na wo sa ma enema nso so agense mo senye 21st clinic na obete sa ensem de we say ene apo we say nyina fra ye he fa biem da ne da ye say wayare say nyina da fa kwato wonu mabem na onu mo nje omoji yade na to aya sabia ho na onu mo ma wakwa ho san na sa yare sa na wo de abefie bo modin awate na efra ye sesi amaye nje so de ha wo bia no say ya wo ana say bi crampo na infections stomach ulcer arthritis ayeka ho asemi o ba be wade o pese o hu se o be ma yo no esipisi tadache no ma betimi afri mu aba nkwamo no ho ahoden ana say bia yalewa HIV ni bia na bia ba wa ana say bia na munsan yade ahodo no nyina obi bisa se nti syphilis crampo wadro misro 21st clinic okoye no ye to ase de ama ne nua be ma bia wo frɛ na no etwa mu wanya yaresa enti misroment na se na enje ho achinye me na ne Thomas onya sa wo be hu se bia na bia de no na ye nua no mu
one we jaw 21st enti yesi ato ye ho ahyeta o memo baby a be wono na wokọ ye watachima enkranza ebrekum ye wa Chris FM wachi ho asanso na wo de wani echire mu okumase ase no mahwa overseas ye kira kwan wo ho oboase court junction wo behu ye go so abotan so Success FM no ehwe ni mo pe so nyane so no your regional hospital no first gate ehwe ni mo ho baby a ATM ni se no ehwa na wo behu ye mesroka so bom road sanso so na Kofoduan so wo betimi ehu ye wo Watercrade ehwo nyina ya boy sese wo ho bomode free 0540 311 311 0540 311 311 wonam na se obi de eduro bi aba no o se 21st clinic na ye maka de ne ade ameso ma ye nche no wate ma ye nche na nansen ya yakwachi obi wo tachimai ye de ne kogina court ntino amanfo afa Dr. Brazil Foster ne dwumedie pa ho rekra kasentino no so eho ama ne bo eno no doc mama mi say arthritis ye wo ahodo sen betima ka say ahuro de ye were more than 5 types of arthritis. Okay. Inti dear he na say na ya na ni sune ne ban so esitie. Okay. The edika no ye were osteoarthritis. Osteoarthritis. Okay. Inti say be ka say osteoarthritis na no ne ka say ye wear and tear. Ye fan say cartilage no. Gregre no. Say every anase a free honomo a no na ye terminus osteoarthritis. Okay. Inti ye obi honoma na say no a bit ma okay o baby a itimi ankasa e woke e wo ukotodwe ni mo e between so wachi kase na ankasa no so betimi so a okay. On say chika se na ankasa no fan say eno so no ye yinkase ni free honoma ankasa dex ankasa wo emfinfin and as normally I can't say be a cushion. Okay. No so na fan say share cartilage nim. Said the be ya ma wachika say enya den NCC so. Okay. And no so na itimi de boama nipa so timi ye tintin. Wachinka say no. Ba onsa wukuma kokwa. Eya na chi no. Kase ne said the ya ne city and I say na line the them see. Sometimes one fa se kan korampo na utimi ye ni se no na se woni ko echira na no crimes maybe say so o don satete na ma onyini ko echira na nse popo na uti ye se ampa that be I know there's a one say popo their tremors say different and only a nervous disorder so who say me kan you me kan say me sa 21st for na me maybe a tremor me bisa doctor because o ka che me say wo do ta do wonsa etete na mo a se bia ko obi kura wuche na nka watwa kakra na de aka no wan fa knife na ntwensi na wo de wonsa tim se ya na se wonsa so ho anu so no tin hin that be say no man say wonsa ana say online e wo so ya tremors but obi o so anu so dey with my Parkinson disease e dey obon say ho ana say nsa wo so nsuo mu kura na nsa wo so Dr. Fancy ya ye beba no so 90 saa akokọ no se wo bu mu a eya na emu no emre wan fa se kan krampa nti saa lines na ededa de mu no eno no ho asem na wo okay enti un se fire chika se na ankasa on se in alignment and em fan se cushion ye den ewo wa na se dex no ewo wo infinfin enti un se obi ho no ma ya na owapa but obenyi akwa anim no ne nkokra bre no obun se no are very short ayetia no ayetia na de na ya na man ba se no the more na nkasa dex no hini na na ma o ye short nti se wachika se no se okon na chia besi osisi na chi na ni nyina nti dex na kwa se cushion na ewo emfinfin nti as a result of aging no on se wunyi kwa ni mwina no na dex na ya den ewe and so ya na nya den and so so it segregate grow style no ba ya na ya white round be eti the more na ewe ni nyina no na ma o ye short okay se bi as unhu obi na o ye tintintin na obedu ne mbani mfiem no bon se na wa ye tietia wa release kakra ya ne dex no na short tintin na ma na ya sa no eti doko be tietia kakra onyina definitely because obia na o ye tintin said the untimi maintain o height no akosi bia mfanse bia mra obewu nti etia for yin so ye be ye so ye de ne be ko the sanity
enti un say enye un memo nkofom but un say eye odex no na shorting aha enti o de ya hwe obi a unim ne pa na so no na o de hwe say onyi nko nanim no obehu aha wo hon ma obun say na o reduce in height. Aha. Okay. Because of the days, and as a result of aging, I know there won't mean as a result of aging, a berry. Aha, obi no ma wachi cycle fancy ni break, you know. Timia we are our own sister, and I know so I will cast him over now, Quasisa. And this a break and fancy we are waiting me Quasisa. Sure. And as a result of aging, you know. Emre kwa ni muni na no bones na da na ehi. Okay. Aha, nti no na time dey say reduction eba. Nti e kan say aha nti no osteo no eno so timi woke e wo spine nim. Okay. Aha, nti bia obi anya osteoarthritis in the spine. Watching kase no. Aha. Nti eno ni say basa akra na mostly na normal mo say condition be brain na lead to sciatica. Okay. Because okay ankasa wo sisi no echi o lumbar side o lower back no e wo sisi no echi no because o tena se more anase wo gina ho no more no enti the more pressure na ankasa no na wo soro weight ni nyina no na mpempi se wo mu odu kakra so a it made the more weight na ankasa to sisi no echi aha and ho so na nerves ne ye da wo be brain na so ho no ma mo osteoarthritis kra na lead you to sciatica. Okay. Aha enti ye can say one aspect in say osteoarthritis and when you can another one so I don't say rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis and no na na do na ya no friend no say sasabro and I say rheumatism you need medical term bia na amfan say e wo ho no say rheumatism enti na no say utia hwe no anka rheumatism bio o say anytime be rheumatism enye sa na e kan rheumatism enye medical term ba coin word bia obi ede na ato yitrimwa. So the right pronunciation that's the right one, the rheumatoid arthritis. Dr. B no more be diagnosis of rheumatism da. Sompa. That's another old try name. Yes. So I am the actual. Dr. B no be diagnosis of rheumatism. Who say no be ho no say yeah, the adwin yen fan say heartburns. Won ko hospital na Dr. B diagnosis of heartburns da. Aha, gastroesophageal reflux Good. Aha. Okay. But Dr. B no be diagnosis but say ye can no abontin say be a heartburns a obi ani ma de. Sure. Aha, nti rheumatism na nkasa no ne yare na nkasa na say ne correct word na nkasa rheumatoid arthritis. And no na normally na ya no friend say sasabro no and no who says you can say osteo na nkasa no ne ye wear and tear of the cartilage no omo ankasa more in fact rheumatoid arthritis no omo immune system na nkasa na attack omo joint no omo ankasa immune system no omo enkwamo na ebo omo asojafo na ese ebo onipadua na omo ankasa na attack wo joint na ankasa enti no enu ti na hu se onipa owo rheumatoid arthritis ana se bi onipa owo sasabro no etimi china wo ho che regardless of adura a wo benom se when nya conducive environment ana se change in weather ana se emfa se bi a climatic change bi ba se bi a awo bi aha eba ana se weather ni nya sesan pepepe then we know it means our immune system never fight against o tissues na nka say what joint no doc abani say we wo my central no man because omu na ebo ye ho ban ama yade ema na onu man so esa akokọ say another yare oni padua ni mo how come yes on say ye fancy synovial membrane na nka sa o joint no ankasa eno no ye den eno no ena boa eno ne kura insuo anka say ya na ejirejina ye joint nim na ni juma anka say di ne say boa for lubrication say de be ye na wo betimi ato o rest ni say no nti mfa say wa ponsa ba kon no betimi amoa no un se bia na eye joint emit bia is movable and the chance say was say enya or you bia e betimi like e betimi it's a break food a good break anadolic yes wahu enti the sanity enti wo joint no but we mo no say omo anka so omo rheumatoid arthritis no immune system na anka sa fight against
the synovial membrane na nkasa ye kan ho asem. E ho na menti ase na ba ne sen na. Yes, enti ye wo yare bi wo ha e autoimmune disease. Oh, okay. Enti wo ankasa autoimmune disease, yes, eno ankasa ni nipadua no. Enti na omo ya no mo rheumatoid arthritis na ya na ne kono ye pen. Okay. Enti no omo no ye wo ne oma bi wo ho no ma e management because in the immune system na na attacking enti aye se wo ma ne measures bi a e betimi ya den aboa no. Enti na omo no enioma eye cold cold food ne environment cold environment ade bia na abibia na wo so mutimi nya warm environment ankasa baby e share baby e ye den so mutna baby e nwuna na mu de aduane e yes wo ho na enioma nso emfa say ye more of high uric acid ni nyina nso no e wo so mu jai say enioma ni nyina e dedi high uric acid ne kosua beans na amane ana sense sawa ene na mu na enioma we no emfa say caffeinated okay energy drinks na cafe wo mo do na no energy drinks no okay nto omo no e wo so omo ti omo hu fre nye sa o man adro se den kra na intimi respond okay because say e immune system na nkasa na yes inti yenya two inti eno so ye on the other side na normally you see wo juvenile arthritis ankasa wo ho juvenile yes eno ne ye enkwala come back as we dey aso mo ni to 14 years 16 years e do mo ko to juvenile yes it mostly na eno ne yade affect enkwala okay enti no on say akola bi ho mo a obenyi na infanse na poso ye ne ya kakra na say ansa na bi onyi kwani mu a obon se na me kasa akola bi ho je say chichire na ya de ayi chichire ne kotodwe ne nan nyina enti on say omo no say at times no say bi o ma so omo antimi anya we ne infanse climatic we are mo baby na so we ba etimi ehyewa ma na omo ho aka yes and on the other aspect back on so ya na tie yankofo pa ya gout okay on say you will be ho no ankasa ni kokomuti na ankasa no ya de etimi ankasa etimi ye ne ya obi ho no se ne nan kokomuti ne pe won say na ye ne ya okay obi won so anensa emma no nensa mana ankasa no oti pain pa so de so ade mu kura na ye de enye ye sister bi wo Roman Hill yeah ono so na fofo kura ontimi nsi ne ma basa ontimi mfa nya hwe emutimi tutu na obobna ena ebi wo nso a etimi de ahwohyehye pa burning sensation obi wo ho anena so no onya burning na ankasa severe burning na ase de eja ahwiegu ne na so ana ase bi ase eja bi ahwiegu ne joint no otise ho no pa ahyehye no ena no nitimi even cause even reddishness kra obo se na me ho no bi ayekoko into omo nso wo say gout no eno ne e kan say no na omo ta di nioma ye high uric acid ne pa no it is a we obi na ya diagnosis of gout ana say bi ase wo ti ya wankasa wo ba bi aye kan ho asem na say wo jai say purin diet ya bosu nyina na wo bon say with a short time no bon say pain na ankasa be sha say ne ya bosu nyina yes without say unteki adrobia because no na settle more ankasa e wo joint no and e dey say pains nyina ya den eba kotratra we bia wo joint no so na e dey say ya on eba yes we dey ya na asa translate kakrada yi mi rain feed sunwane dey and on the last one so at the time into last one there be kan one sem na ankasa say infection ankasa enso so ti me the arthritis say there eba infections ankasa okay enti say ebia wunya ye fan say any viral condition bia na say any infection bia caused by bacteria fungal yes any pathogenic infection bia so ti me the say antutu ya ankasa ye den eba because more one be brain na ankasa ti me cause wear and tear especially say typhoid say as unya typhoid say normally no mutimi settle ankasa wo joint wo and especially in the spine into almost say no omutimi cause wear and tear of the disc and as a cartilage why you na be unom penis and more one ankasa nso timi the edidi mo okay and na omo de yawa ankasa timi ye den eba okay enti we say na ya na obibi so obi ono se na chi yesin so agina na chi ni ade no
de woka ho asemi na ya na ma ne ba na asesen enti unse na me kan say baby a joint anase bone emiti bia na na so ye wo yemfa fluid e wo ho unse de ne kan say ensuo na etimi boa ona etimi lubricate so that say wo betimi atoto wonsa anase wonan baby a joint ehia bia na say betimi ye movable a say ensuo anase fluid ye wo ho eno na etimi ye de eboa enti obi wo ho no ma na so ya na nkasa ne de no if uric acid ankasa timi settle more and obu okransa na de hono timi ho ankasa na ensuo foforo ayeden akogina ho and say basa na definitely ne timi de yawa ankasa yeden ba normally o man fan so munya say infection arthritis ebu ho man ankasa infection bi betimi a oke e wo ne joint bi na afi de ensuo ankasa yeden abigina ho na me ho no ayeden aho na wote yaw nti no baby a joint bia meet bia no ensuo ye den ewo honom enti se ensuo na ewo honom no se we no enye normal fluid na se yemfa ne se bia infection bi enwanya na fluid bi ababa be gina honom ana se bia uric acid na asset wo honom na eme this inflammation ne ba eno na at times ya na etimi ye da etwe efri honom se de be ye no nipa no beto no. Okay, yeah, that's na you be fire colors ni sisi na tell dear na ya na sometimes watch the enuane bi aya na masa de ne ba de bebiem ne se ban central ne ben na ya na ehunu wani padua ma me ehunu se de ekwa ediem sa arthritis ho empopo e bi na yi na de e wo me ho nam dua yi mu. Okay, ade a obehu pa ne se obeti ya wa ankasa wo joint no waposo de bia no be hyase ate ya pa ya de wo aha and say yaw no so efri ho no mo nso a yemfa ne say etimi ankasa ma baabi ho no ankasa etimi ye kokko ana say ho no ye de epija obu o abun se na ni kotuje aho obu an nsa ba kon no obu se na aho na de yaw bi kura ba won ya de kura na na so wo pija kura na ya na eye den na etimi nso say ye won san so a etimi ma won san ye den esensen na say ye won so a etimi nso ma won no so ye den esensen aha nti yawa ankasa ewo wo joint no na se bia ehono bi swelling bi ye den eba joint na ni nyina ye nsunso anso a ebo nka ye say arthritis aba wo nipadua mu. Okay, we for doc yentwe break wo ha na yenko ye kwalese ne so na yemfa wonom so adwenkyere ene wonom so nse misa kakra ye ba risk factors ne kwan ya be fa so e be boy ho ba de afri ho na ye de atwa to 0551 931 931 0551 931 931 and now 0548 931 931 0548 931 931 emu bia be free bia no ye beje wo so na oso asemi se bia wo no yetimi eyi ano de ama Dr. Rick Mafo ha se no monte no de ha wo bia no ubetimi ebisa 0551 931 Hello, good afternoon. Good afternoon. Apani pacho udini baby au free. Me din na nesi ne kono de say me kasa free. Kumasi pankono ada braka. Na wada ro ma yenti o. Wada ro me bru. Me pese me hu se kutogedie no. Kutogedie no a ya na doctor e kasa bi o ho ani nspegina na ho we ni nsu nyinam. Nemu etutun nipanda na di etutun saa e ma no fa tobi e ba ni si mu aba no na wada Ramadan ho kakra ma me aso ahoma na eteko aha mpa to to menka wo se ana no kotodwe ni tutu no etutun aba ni si mu ho no na se twe no anadwumu ni nyina no na e da bi e ho me no e be ye ni ya saa na take the come pa eno no amo so wo pa Mate na wada ro ma doctor wa obeyi wa no why that's it bro. Hello, good afternoon. Good afternoon. About Paudini baby out free. The pattern is Felicity. Okay. The friends are Fatima. Yo. The patrol. Kotojena now doctor Nekan. Miss me kotoje ta. Okay. And she then decided to say there's a extra one of the banana with twins.
Won't you mean Kwamukra? Mpacho Debbie. Oh. Me pa private plan I mean to me ko to share. I used to me to do that for. Okay. Pacho, doctor, wa also wa kwete my own. Mpacho an. Yo enkai, but say doctor no be din komo why? Mpacho me that. Hello, good afternoon. Good afternoon. Open your Pacho, dini baby out free. Family people could ya me free tonight. Me Pacho yentio. Me go to you know. Kokro. Okay. In terms the workers will be one area. Na my ne dena it me asafe. Kokro no ho. What's the level? Eya na eya o ya pa. Eya me ya papa. Okay. Doctor wa hase. Na me so no anything. Yo mate. What's here you made there ahoto ba wie why? Ya na obekasa. Aha. Yeah the number no to dwan so na ma frɛ why me be sorry am the number no be to dwa why? Hello, good afternoon. Me pa chow dini baby a free. Ekuya kasa free hey. Ejura pa chow yentie o. Oh. Ekuya ya kola na ya panyi me na bia no bisa de amane mame. Hello, good afternoon. Pacho. Macho nyame adom nanso e. Nyame adom no. Wodi ni baby a free. Pacho fe me wusi ansa. Okay. Pacho fe number 2. Pacho yate. Ita me so me dia no wo ma sire me fi bi de sia se garamba ho doctor obetumi aboa. Oh, we de katekwan abo amoku abo nkatekwan. Papa ya de asiatica no mo de atu edin no asiatica expert. Eno de me ama you are no cry me ma wo enko doctor. Yeah, Pacho. Let me be ready na ma chat na Pacho wo hine. Yay. What's it will be ready on here starting again? Doctor no fine no. Oh, yeah, why shall overseas. Also what pet you on? What the opa faka na ebra kejetia straight. Baby am ponte cast in the lodu kejetia no. I know what the shima no no. Oh, find a fabola hona no no. I want to say a joint almost a man ponte cast no wo. Also be see where why. So be see what a overseas wo Alpha Radio 21st clinic o do ka say 21st crampo na ye be ye ya na wa frɛ the number be to dresses here. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby free. Pacho ye friend na me say 150 dance nine. I'm pa from Pacho yenko. Me Pacho me so me kotoje pa. Me kotoje pa. Eya me ya pa ye pa me ntumi nkoto hono nso. Senya doctor kan say ya na nsuo gine mu no. Yes, na me so be in so jo na me ko kwale kra ye twitwa me scan ne ma bebre but still no sa na ye me and I say me say doctor ka tretre me ani bi ensa fi edi na me pa cho obetumi so atwen ediane e wo se edi ana yenya ye wo sa program no but say on the ho asem no ebetu dwa sese e we say for my fire last call na mo amaka no mo friends we so doctor be sorry sese ano no mo di nkomo. Hello, good afternoon. Good afternoon. Offer for Kafra. Hello. Good afternoon. Afternoon, mommy. Pacho dini baby out free. Pacho me kaza free aka. Ehefa. Aka. Pacho yo. Pacho ka me pese me bisa doctor je me die no me ko tudwe no. Me fi water. De bia ese muye mi ya wo di mi no de mpa. Mate na obenya anu aduro wo ye ho why? Macho. Ye da se papa busia mo friend nyina no. Mo friend 0540311311 and I said 0249. Doctor betimi de no aka ho. 02
49 say no ka ho 311 me pa cho mo frɛ no mo friends doctor na mo bedi nkomo se 0540 311 and 0249 311 ye no mo ebekasa doc mpacho Nana do say, was say Nikoto Junior na will be ni dear na yana ya to tune drana jokolampo na just say a trini shim na sa hono near dear. Dear one bit me dear man. I think so. Omo frey na na ade bit me ade ahwe. Say ni na Felicity so dear no sa se ne nai Nikoto Junior no so hono e na twene bo akodua no so dear say ya na eguroguro. E na ma me say one pa fon so ne dear na ya na hono na nsuo so agya akodwetwa scan na ade wo kolebu e na nkrani ya ofre on so say e ya na mu ya ne yapanyam se ni nyina no ye asem kro na nti. Ni nyina na tin so omo efre ni nyina no. Na dodo na ne bi wo ho no ma wo se yɛfa kotodwe ni bitimi aho ateno ne ɛho a ne bi enkyerɛ se bi ensu yɛ de gyinam ɛna bebre na so timi nya bezitis ɔmo ankasa honam na ankasa ɛwɔ dompe ne ho ana sɛ joint ne ho no ensu ankasa timi yɛ de ebe gyinam ha ba whichever way ne nso no ne nyina no all ba na so yɛ bitimi ahwɛ then we no lab investigation bi rheumatoid factor ne other investigations bi bitimi a check ama na yetimi ade aboa to bi ofre ye bia na say no wo me pem no the branches na there to dwa na omotimi akọ na bitimi ahwe okay I think for no castle bomb road won sabeka ye wo na Kumase am sa dodo na so frefri Kumase ye kira kwa no ehwa overseas Alpha Radio enchen hwa na monkote man so tama community 1 ewo ena Roma asafunechi wa takwan so no ye wo hɔ no so Roma asafunechi wa na ye wo Obuase Court Junction Obuase ne Kumase Kwantempo no so no ɛhɔ na ye wo Sunya no so no Regional Hospital First Gate no up city hɔ ba bia ATM ni sie no ɛhɔ na wo behu ye go so ye go so abotan so ne Success FM no ɛna ɛbɛn ho takrade enso ya de a ye wo hɔ Kofodua takrade efie kuma number 9 taxi station na load free cost net hono ehwo na wo behu ya sa to na tachiman wodru ho amesraw sunya ne kwan no so no ba bi agenkwan FM wona no ne nhwe ne mu ho na wo behu ya sa so na nkranza so ne Presby Bank no na ebo ho wo ho enkra dome pacho wo behu ya wo ho na sehwedwa aboso no Witness FM enche ho na wo behu ya Kumase hase no mo de eye ehwa overseas Alpha Radio nche ho Yama no 0540 311 0540 311 pacho mo friend nyina mo divert course no enko doctor no bekasa sesia 0540 311 doc simape ye brano aso kwan be ne befa so ebebo ye ho by the free ho prevention okay enti kwan a ye bedi kan boy ye ho ban ene se ye nuane di aduane bia ye kan ye bia no obetimi ade a limit no said the bear ma how better so said the intimate ma o menya try to see bi and say no so free horn so ye ntenase ye nyina ho say on so be on more than ensa eya de sa for long time it is who you soon san more it will say utimi arrest kakra ojo ahome said the bear far more pressure and kasenya de ento so enti ya homegie mo no as ye be monitor ya homegie ni ya adwuma ye mo no eya de betimi ade aboa em yo yancha ni pamie no pene yanko me chia dome branch Dr. Sisters ono na oye leading doctor yo mo boy juma pa ti nyankopon ye de insha kese pa na Mrs. Auntie na juma for branches na branches aka nyina school fees ya no ya maduma busia for otie ni bo ai chief executive producer school fees Mr. Michael Donko if you dey work on there enso eka ye ho be Rex for some pedidie any Dr. Sly chief driver you know some pa say no ono so eboye chidom systematic Dave and na ya nyina ya o mafam dia he
healing point dwumadie wonom eya adom ema etimi ebeda mo medin de ohenere maame ekua yeboa esia manyankopon ya adom no de cheye na ochna da no so boy ye pe ke Sompa TV ne so ye besa dwumadie repeating no mesro 0540 311 311 0540 311 Dr. Wientino onemo ebe kasa Dr. Brazard Foster Penyipa baby a obi aye school me dase Dr. Yedase ne ewie ye chia baby a obi Dr. Brazard Foster ye chia ne penyifo amotara 1 media nyina aseda enkam ya sorry so ne bono na ya ye Sompa extra entertainment shop kama papa miankasa me boss Mr. Michael Donko no ene de ebeba besomo ya sorry so that ne yebesa ehia nyankopon ede dom ye ne a Wanti unipeduasia, wanti ayaresasi. Over the years, yantiasi, afei na yabehunu se, sa 21st clinic edasonko, ewo herbal ayaresem. Ono no di kain, ema Ghana for eti. Ma yehu se, yewo yarebia, ye frono sasiatica, ansonwa, oye nhwehwemu esi biaye kasia, odeye sasiatica nhwehwemu no, ema yebehu se, sa yawa yeti free yesisi echi fire to ase fire nema besi fom no se kobase ehututuye eyewoya na etwetwenwa na eyesiatica sa siatica nimdie ya 21st clinic ofa bayi etumi aboa ayarefo bebre ama omotumi adiomo ho efrisa omoto asintini na etwetwe mu no mu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase omosa sa siatica yade no bi nanso se original ne wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nkoane ayaresabia ewo Ghana ha enam no kredia ewo wondwumedie munti na wotwe bia obiefo lines to ho ma ayarefo ne won dinkita ho wo radio so siatica manfo nim se 21st clinic esa no danchen a ye wo yade